Pakan hai poma hanu tem pega asailun tanyong ayah kanu sampunca sabelun yu sabah hati bertabah nepegah ayah kalupa mita belanja kalu besiko rengton terbayang sabelam lempo berbagah nuwa ayah lun nging rupa kan lun sampunca hai anu hanjut lun lahir baik kata yang le anu hancur hati ma ayah digata hai anu katrip hanale segolom kata lagi kena udonya lebulan umur hai anu kata di dalam kandung ayah go putran anu lama lambuta soba ayah lon hai poma ne tulang pega pukena salah di ayah di tem ilanya pagi ban rupa hai poma urang baaya long netung bala mangatlah utang di dunia menyaka di pong ayah lon mepat kejirat jahai maksiat jasawa kubu ayah dah ayah tegap cak hai anu di tengah malam hana long tuban anu hana derupa muka awaknya mesalam ngan ijah hitam ayah diancam anu dengan senjata bekne tapi ke boh hati soai tung bala pulang ba Allah ban hukum poya Rabbana beji oh azab ke ayah yang kahanale ong ura pagi merempok lam padang masya pakan hai poma hanu tem pega asailun tanyong ayah kanu sampunca sabelon yu sabah hati bertabah nepegah ayah kalupa mita belanja kalu
siku rengton terbayang sabela melempong berbagai nuwa ayah lon nging rupa kan lon sampun cahai anu hanjut lon lahe be kata yang le anu hancur hati ma ayah dikata hai anu katrem hanale segolom kata lahe kena udonya le bulan umu hai anu gata di dalam kandung ayah goputran anu lama lambuta soba ayah lon hai poma nu tulung pega pukeh nasana di ayah di tem ilanya pagi ban rupa hai poma urang baaya long nu tuang balang mangatlah utang di dunia menyeka di po ayah lon mempat kejirat jahai maksiat jasawa kubu ayah dah ayah tegap cak hai anu di tengah malam hana lom tuban anu hana derupa muka awaknya mesalap ngan ijah hitam ayah diancam anu dengan senjata bekna kapike bohate soai tung bala pulang ba Allah ban hukum poya rabbana beji oh azab ke ayah yang kahanale ong ura page merempa lampa